Reka nguhe ikaze wowe mukunzi w'ibiganiro nkunda kubagezaho. Iyi ni inyanja itagira iherezo. Ni ikiganiro gikunda guca ku Muvuno TV show. Nk'ibisanzwe ndagusaba gukora subscribe wowe utarayikora kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi cyangwa se amakuru meza nk'aya ajya kugereraho ku gihe. Reka kuri uyu munsi mfate ubwato maze nifashishije ingashya mbatware koko turenga inyanja nyinshi, ahubwo mbatware muri Amerika. Hari amagambo ati nindamuka ntorewe kuba perezida wa Amerika, icyitwa umwirabura wese cyangwa se umwimukira waje muri Amerika mu buryo butazwi agomba kuzasubira iwabo. Ati abaperezida bose bo duhanganye nta n'umwe uzankoma mu nkokora, nta n'umwe wambasha. Ni nkaho ari imbwa imbere yanjye ntacyo bamaze. Mbarusha imbaraga kandi mbarusha ijambo. Cyane cyane uyu nguyu Hillary Clinton nubwo ari kugarukwaho na benshi, ariko uku gutsinda amatora muteganya kuri we n'ibyo ngibyo ntibizigera bibaho na rimwe. Ati gahunda ya green card igomba guhagarikwa burundu, kuko Amerika ntago ari igihugu cy'akavuyo cyangwa se cy'amahanga, ni igihugu cyacu nk'abanyagihugu. Ubwo rero iyo green card igombe izaveho. Ejo hashize nibwo ubwe yivugiye ati urubuga rwa TikTok rw'Abashinwa niba batemeye kurungurisha, kandi kurungurisha babyanga babikunda, rugomba kuzafungwa kuko rugomba kuzagurishwa imwe muri kampani zikomeye yo muri Amerika ikazajya iri kontrola kubw'umutekano warwo. Ubu ngubu niba uri umucukumbuzi, niba ukunda gukurikirana amakuru gatanu ku kandi, uwo mvuga ushobora kuba wamumenye cyangwa se umukeka. Ni Donald Trump, perezida umaze gutorerwa indi manda yo kuyobora Amerika. Donald Trump umaze gutorerwa kuyobora Amerika ku yindi manda mu gihe abandi baperezida bashoboka bitabashobokeye, ni muntu ki? Uyu muntu watorewe kuyobora Amerika adasunitswe na politike, bitewe nuko atakunze kugaragara muri politike, ahubwo yakunze kugaragara mu bikorwa by'ubucuruzi ndetse no kwamamaza bikomeye, ni muntu ki? Ese ibi ngibi abishobozwa n'iki? Hari izindi mbaraga zaba zimuri inyuma? Reka ngusabe ukore subscribe mbikwibutse, kandi ntiwihutisha, ahubwo dutangirane tunasozanye kugira ngo hatagira na kimwe kigucika. Nuzakubaza inkuru yo kubara uzabone icyo umubwira. Ni Ken Chris. Amazina ye yitwa Donald John Trump. Yavutse tariki ya 14 Kamena 1946. Avukira hitwa Queens mu mujyi wa New York City muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA. Ni umushabitsi kuko yakoze byinshi bitandukanye birimo ubucuruzi, ubuhanzi, ubwubatsi, politike, kumenyekanisha ibikorwa, kwamamaza, siporo, ibiganiro kuri televiziyo, kuvuga imbwirwaruhame zikakaye n'ibindi. Trump afite abana 5, yabyaranye n'abagore 3 batandukanye, akaba abana n'umugore wa gatatu Melania Knowles, bashyingiranywe muri 2005. Mbere yo kujya mu bya politike, Trump yarazwi cyane mu kiganiro cyamenyekane cyitwa The Apprentice. Mu mwaka wa 2016 yahatanye mu matora ya perezida, aho yaje gutsinda atunguranye ahigitse Hillary Clinton bari bahanganye. Bimwe mu byaranze manda ya Donald Trump 2017 na 2021. Mu bihe byo kwiyamamaza yagaragaza ko ashyize imbere inyungu za Amerika ndetse ku ngoma ye, aho yashyizeho amategeko agenga ubucuruzi, ubukungu n'imisoro. Gushyira imbere inyungu za America First
Trump yibanze mu gushakira Amerika inyungu aho yashyizeho politike yo kugabanya imisoro ku bigo binini n'abacuruzi, ashyiraho gahunda yo guteza imbere inganda z'imbere mu gihugu. Yashyize imbere gahunda zo gukumira abimukira cyane cyane abaturuka mu bihugu bimwe na bimwe, avuga ko ari uburyo bwo kurinda umutekano wo gukurikirana neza imigenderanire n'amahanga. Trump yakundaga kugaragaza ko Amerika ikwiye gukorana n'ibindi bihugu, ariko atifuza ko Amerika igwa mu ngorane kubera amasezerano amwe n'amwe, aho yaje kuvana igihugu cye mu masezerano menshi nka Paris Climate Agreement na Iran Nuclear Deal. Trump yagiye agaragaza imyitwarire idasanzwe ku mbuga nkoranyambaga nka Twitter yaje guhinduka X, aho yifashishaga mu gusangiza abantu ibitekerezo bye, agakoresha amagambo ataravugwaho rimwe na rimwe akanaterana amagambo n'abaturage n'abanyamakuru n'abandi. Ngibyo bimwe mu byaranze Trump, cyangwa se ngibyo bimwe wamenya kuri Trump. Ngiye kuvuga Trump bwakwira bugacya nta nubwo yanarangira, kuko uko bwije n'uko bukeye abavumbuzi n'abacukumbuzi bagenda bamukuraho amakuru atangaje kandi atandukanye. Ahubwo reka twivugire ko iki cyemezo amaze iminsi yarafashe ngo cyo kugura TikTok akayiha imwe muri kampani za Amerika, akaba ariyo iyigenzura, bitari ibyo ikaba yafungwa burundu ntizongere kuzajya ikora muri Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ateganya gufunga urubuga nkoranyambaga rwa TikTok muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma y'igihe inzego z'umutekano muri iki gihugu zivuga ko rushobora kuba ari igikoresho cy'ubutasi cy'Ubushinwa. Abayobozi ba Amerika bamwe n'abagize inteko ishinga amategeko mu byumweru bishize bakunze kumwihakana bavuga ko uru rubuga ruteye impungenge. Gusa guverinoma y'Ubushinwa yamaganye ibyo bivugwa by'uko irwifashisha mu bikorwa by'ubutasi. Kuri uyu wa gatanu Trump yabwiye abanyamakuru ati, turi kugenzura TikTok, dushobora guhagarika TikTok, dushobora kugira ibindi bintu dukora. Trump yavuze ko hari amahitamo atandukanye ashobora gukorwa, ko bizarebwaho neza mu gihe kiri imbere. Ibinyamakuru bitandukanye byatangaje ko bishoboka ko ubuyobozi bwa Trump bwasaba ko nyiri uru rubuga nkoranyambaga aribo sosiyete ya ByteDance, ko imikorere yarwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yajya mu maboko y'indi sosiyete. Bivugwa ko Microsoft yaba iri kubera uburyo kugura ibikorwa bya TikTok muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku rundi ruhande, umuvugizi wa TikTok yatangaje ko ayo makuru yose kugeza ubu akiri ibihuha, ndetse ko yizeye ko uru rubuga ruzakomeza gutera imbere. Microsoft nayo ntacyo iratangaza kuba yagura ibikorwa by'uru rubuga. Ngibyo bimwe mu biri kuvugwa mu kuba urubuga rwa TikTok rwagurwa na Amerika. Uwo mwumva nk'ibisanzwe ni Ken Chris. Ikiganiro ni inyanja itagira iherezo. Ndagusaba kuba wakora subscribe. Uyu ni Umuvuno TV show.